The armed forces of Russia Federation and Ukraine reported the front-line progress. The armed clashes had occurred in some places May 28. Air Defense Forces have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 6 HIMARS-MLRS projectiles during the day. Moreover, 4 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Zhuknovoy, Kharkov region, Kopani, Zaporizhia region, and Slavnoye, Donetsk People's Republic, said the Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov. Secara total, Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 28 Mei mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur dan 235 helikopter, 4.357 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.322 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 4.924 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.506 unit peralatan militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus diluncurkan. Laporan terpisah kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 28 Mei mengatakan Rusia kehilangan 400 prajurit dalam sehari. Termasuk 3 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja serta 11 sistem artileri dan 3 drone. Secara total, Moskow kehilangan 206.600 prajurit sejak Rusia meluncurkan invasi besar-besaran ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 459 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua pihak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!